Belap Kuki channel thusoh LAHKHOM nikho zo se labon on nikho pa tunung jong VANNOI thusoh chom la chom ho anabe khom kiloite North Korea ten kumsom sa gilanga lhinna sepaite nikho chu lopi ta in anamang ta ven hi North Korea state media akun thupon do ding zuin kin gon chu jan lamin sepaite parade ball na sepaite utha vatsa na hanane zon chule galman cha achum chum anei ho ahidia hwasong 17s kiti North Korea te intercontinental ballistic missile anei lawa atha pin le akison pipinu alin pinjang chu hondo na anane uvine hi western gamhon Hichi intercontinental ballistic missile hi solid fuel amanding ovin gincha na anayun ihamtia solid fuel amano hi khale North Korea in hintup jingo nuclear warhead bultha theina ahin nei diu hi chu amel matio United States chule South Korea te kapna hin nei khawle amat tan le akiven do dan chu ha sata hiding a hi ativin hi VANNOI intercontinental ballistic nei gam phachum pi hin liquid fuel amano hin hichi liquid fuel ki mang ballistic missile ho chu aum namuna kuna kap do dinga atol do abuile ka sung awazong akido pi hon bailam ta aum namun a het do theo hi hinla solid fuel ki mang intercontinental ballistic missile ho hi hitabang chu hilo hi hitiji chun North Korea te hin solid fuel amano a hi kha mongle United States Missile Defense System ho chu bailam ta appeal do thei tina hi chole North Korea intercontinental ballistic missile ho hin VANNOI adei namun o aka pha theya uma hi geldo thei khat chu United Nations Security Council in izat ve ado dalna resolution pass abolwa chole sanction apun hum jeng wangwa North Korea te hin hata ballistic missile simnale patip nahi tangluwa anei jingo chu hi hichi wasong 17s hi tu sana North Korea ten patip na itile ai nei ding ham tiwang sei thei a hi pon phat si to bunga parade anei naw munhwa mok test teilo abol na odanga amang nai povin hi North Korea te hin kum som sagi langa hinna sipaite ki phudo ni ho aman na wachun gamsunga lam kailobu Kim Jong Un le achanun zong kinchu opna ananei lonin hi North Korea hi alhang pia hereditary ti chu lam kai na hi hausat banga kipison to jing ahin chung owa Kim Jong Un achanu jong hin nongle lam kai hi na hi ahin tu thejin thulu no min hi alangkana South Korean Foreign Minister pon North Korea ten kil ha zia ne lecha amuzo lo na ha setna sangta atu laiwa Pyongyang khupia ning ta le lopi ta maya kin gun anei naw chunga demna anani jin hi achi sa le sim ni khwa Turkey gamsunga lingpi hatta ani ki hojia mithi apun Beijing to lonin tu chen hin mi sang somle sang sigi wal athitan hi Turkey President Tayyip Erdogan in lingpin ha su khadi sanna khupi ho vilna ananei to hlonin ama vai hom na noya officer hon lingpi ki ho zawa apit ta don butna anei danu chunga thimona bol khil na len ta anezun anasei nahi aji chu ngai chat phata panpina ki thopina government a kon chule rescue worker ho alhun zo lo naw chunga Turkey mi piten ha setna chunga longphat mo na nasata anei o hi lingpin asu sit nanung agim nei dan satellite lima kon modo thejin au min hi tule tu din mona hi Turkey han Syria gamsong hi jongle rescue worker hon abui piule akho sa pinu chu building in achimden ahing na lai o den ho agan na thei pina hol do a hu do ding ti hi a hi Turkey gamsunga khopi khat de achun rescue worker hon headphone mancha mangchan in chim noi lama ahing do om khodem tin husagin ngai la na jong ani jun hi abang loi mun la asun link ki hojawa su chho chun aso pi o naw ti ho
tum na ding body bag choin rescue worker hon ain sungumyo ati ho ain laido kal ain lado kal nga in omun hi tusung turkey gamsunga lingpi ki ho zia mi tampin thina to hi building ki saho ahin bang ta ki salo building construction and regulation phata akizui lo le akivet sui lo zi ahi atiu na hi alangkana turkey gamsunga vai hom tia dinga nasata lu san nakhat chu gamsunga economy hi hata construction lama macha na kun khang to hin tu chung thil so akun expert hon thina manna tam ta hi turkey gamami tam thina ji hi construction lama ha samna hi aji khana asayo hi VANNOI company ahi lole farm lenta ta hon a company ana tong tampi ana paila jingnaw chunga 2000 entertainment adinga alin loi desne in VANNOI ana tong employee sangsagi wal ti chu zala 3.6% wal ai sa dingon phondo na ananei kinovina hi hichi ambol lo naw chu company sum 5.5 billion wal save do na dinga abolon asayo na hi company CEO Bob Azerin anapondo dungzuin company tha asim hoya segment thuma hop khandin anasai nahi gelo thai khat chu achi sapat izat ham khana pana company lenta ta ho adia Twitter JP Morgan chule adang dang honjong employee ti chu company na tong tampi anapai do saw anahitai Ukraine President Volodymyr Zelensky chun surprise visit in United Kingdom le France Vilna ananezin hi Brussels khupia European Union Parliament na haulimna ananezin EU lamkai hon Zelensky in Brussels hin chulu na chunga thupi te in limna ananezun hi Zelensky kalson nahi Russia in Ukraine abulu apana European gamlai longa akhorjin achulun na amasapin ahinalaizin hi hichi akholjin na chu European Union lamkai hon Ukraine chu long range missile system le garsat lien na hozong api dingon anasayo na hi gal hong kipana pana United Kingdom avil masat pin na asun Zelensky in Ukraine kithupina anei naw le atosot jingnaw chunga akipana anapong do in galman sa api ho beiwa ding ahitai tinsong anasay na hi United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak in Ukraine panpina dinga kihawa sayho angay po anati na hi United Kingdom in Ukraine lian na api na ding tuwa kihaw na kinaisingin hinla amasapi na lian na tolding pilot ahilole aviator kizil na pi ding hi phat sot lut ding hinla Zelensky le anam mite kithupi na galzo na anay na ding uwa got sa omdano le hichi ni khuchu ki thanga pi umta ahiding dan anasay hi United Kingdom avilzuin Zelensky chu Paris sadingin analengdo paizin France President Emmanuel Macron le German Chancellor Olaf Scholz to zong kimuto na ananay kinin hi Zelensky in asay na gal dan ki khel na dingin France le Germany in panle chanwo linta anay lhoni anati hi hichinading chun galman cha ahide agal sa lin na atudo lhon na dingin anangi kinin hi German Chancellor Scholz in Germany hi Ukraine adingin akiding zingin akivenading defense man sa hozong aki khosa pil hi zingi anati hi sule France President Macron in Zelensky chu Grand Cross of the Legion of Honor tiso France President khanin gamdang lamkai lubu ho zana kipatil pi api la asahang pin chu Ukrainian President Volodymyr Zelensky anapidoy na hi tuswa panapa na sinasin nga hazawsi asung siwa agipagipanaw kahit pa uwi susu tayo mukit ka ovin nabuanon mang palet si Bay